Frieza je jedan od najpopularnijih antagonista koji stiže u Z serijal, tiranin koji je odgovoran za bezbroj smrti. Nastavlja da ispunjava ulogu centralnog neprijatelja u seriji, ali postoje i brojne prilike u kojima on zapravo pruža ruku i pomaže našim herojima. Mesto broj 8 pronalazi Brolija. Najveća ironija od svega je što je Brolija odbacila njegova vrsta, a brigu mu pruža imperator koji prezire Sajance. Friezina namera je bila naći jake borce po čitavom univerzumu i dobio je bingo, nalazi Brolija. Mogao je jednostavno da ga ubije odmah, baci negde u svemir bez kiseonika. Želeo je ipak da ga iskoristi protiv Gokua i Vegete, što je evo kasnije rezultiralo prijateljstvom. Također je Frieza odgovoran za Brolijevu legendarnu formu, tako što je ubio njegovog oca. Please, sir, forgive Broly. It would seem you still have a tremendous amount of untapped battle power. Mesto broj 7 spašava Gokua na turniru moći. Kada je pobesnili Jiren već dominirao nad Gokuom, posljednjim talasom je razneo tlo pod Gokuovim nogama, te ga vodi prečicom do tribina. Jirenov plan prekida Frieza tako što spašava Gokua. Još jednom je spasao Gokua od ispadanja kada ga je Aniraza lansirao van ringa. It's Frieza! Mesto broj 6 gura Gokua da se prvi put pretvori u Super Saiyanca. Bitka između Gokua i Frieze na planeti Namek je gorka bitka do smrti, ali Friezine akcije nehotice daju Gokuu prednost i neopozivo menjaju oblik serije. Friezine provokacije da se poigrava Gokuovim emocijama i muči Krilina pre nego što ga ubije, aktiviraju Gokuov bes i guraju ga preko ivice da postane Super Saiyanac. Mesto broj 5 odlučuje da ne oživi svog oca kralja Kolda. Kao i većina zlikovaca u seriji, Frieza na kraju doživi svoj kraj. Međutim, Frieza se pokazao kao posebno otporan i dobija višestruke šanse da povrati svoju moć. Frieza ne propušta ove prilike i pravi ozbiljna poboljšanja nakon svog oživljavanja. Možda u početku podstaknut ljubomorom ili željom da nadmaši svoga oca, Frieza odbija ideju da ga oživi. Koldovo vaskrsenje bi neizbežno dalo zemlji više brige. Tako da im Friezina uzdržanost ovdje čini uslugu i to u mnogome, jer bi kralj Cold bio motivisan gorčinom da ga je sredio neki tinejdžer Saiyanac, te bi dao sve od sebe u treningu sa Friezom. Mesto broj 4 pomaže Gohanu da izbace Dispa. Turnir moći bukvalno suprotstavlja najbolji univerzumu, 7 protiv najjačih boraca iz cijelog univerzuma. Univerzum je danas pokazao kao pravi izazov i mnogi članovi njihovog tima su ozbiljne prepreke. Dispo je pojedinac koji dobija mnogo pažnje uglavnom zbog svoje supersonične brzine. Gohan cilja na Dispa, ali još uvek ne može da ga prati. Frieza pomaže u izjednačavanju terena tako što zarobljava Dispa, konstrukciju nalik na kavez, što omogućava Gohanu da završi posao, te je konačno Dispo iz ringa ispo. Mesto broj 3 donira energiju Gokuovoj duhovnoj bombi. Goku ima niz neverovatnih tehnika koje može da koristi da savlada svoje protivnike, ali često je njegova duhovna bomba ta koja funkcioniše kao njegov potpisni završni potez. Goku se okreće ovom manevru tokom ključnog trenutka na turniru moći i obraća se cijelom svom timu za podršku u masovnom napadu. Frieza se zapravo poigrava i donira svoju energiju Gokuovom napadu. Ovo je za veće dobro, ali to je akcija koja ima težinu s obzirom na to da Vegeta ne pruža Goku istu ljubaznost. あの技ですか。嫌な思い出しかありませんが。いいでしょう。持っていきなさい。このフリーザ様の気を。カカロットめ。俺は手を貸さんぞ。 Mesto broj 2. On informiše Gokua o Ultra Instinktu. Gokuova transformacija i majstorstvo nad Ultra Instinktom postalo je jedno od najvažnijih formi nakon turnira moći. Gokuovo znanje o ovoj neverovatnoj moći u velikoj meri pružaju Whis i Mirus.
anđeli, ali je zapravo Frieza taj koji je prvi obavestio Gokua o ovoj promjeni. Goku je nenamerno upao u Ultra Instinkt na turniru moći kada ga je pogodila sopstvena duhovna bomba. Goku ne razume šta se dogodilo, ali Frieza mu spominje Ultra Instinkt, što ga navodi da nastavi dalje i pokuša da ponovi. Pre njihove konverzacije, Frieza ga je rehabilitovao svojom energijom. Tell me, Goku, did you hear the gods a chatter when you were sparkling so? No, why? Seems that power level you demonstrated has a name. Well, among divine individuals anyway. Autonomous Ultra Instinct. I just thought you should know. Mesto broj 1. Frieza se bori za 7. univerzum na turniru moći. Verovatno prvi i pravi trenutak kada Akira počinje da prikazuje Friezu kao antiheroja je kada Goku donosi kontraverznu odluku da ga angažuje da se bori za 7. univerzum na turniru moći kao zamenu za Bua u posljednjem trenutku. Frieza pristaje da pomogne pod uslovom svojih skrivenih motiva, ali na kraju aranžmana on i dalje postaje saveznik univerzuma 7. Postoji dodatni nivo napetosti svakog trenutka kada Frieza sarađuje, ali izrasta u vitalnog saigrača. フリーザと悟空が一緒に戦ってる。 Bonus mesto. Poštedeo je Gokua i Vegetu. U novim čapterima Super mange Frieza dolazi nijotkuda i patosira Gokua i Vegetu jednim udarcem. Bili su jako ranjivi dok su se valjali u prašini od bolova. Očekivajući za Friezu da ih muči, on samo odlazi ne oduzimajući im živote. Boga mi kako je krenulo, Frieza će pokrenuti i neke humanitarne svemirske organizacije, mada sve ostale pomoći van turnira moći su bile pasivne. Eto, govorio sam već nekoliko puta da je Frieza indirektno koristan lik. Ovo ga ne čini nimalo dobrom osobom, što me najviše raduje. Zapravo lažem, ne raduje me koliko kada bacite like i sub. Uradite to da ne padnem u bedak kao Frieza u raju. Pozdrav! Thanks for saving me, Frieza. If you hadn't kicked me like that, I would have flown right out of the ring. Frieza!